Universe Botswana re sa fise go gore re tlhalosetse gore dipaakanyo di tsamaya ka tsela ntseng jang go itlha jalo gone ka moso le gore a makgarijana a santse a le malala a laotswe go goroga ko makgaolakganye mme re tla re boa kwa re tla ikgolaganya le ene gape. Fano ke go se go ke tla bonga go nela dikgang tsa motshameko e le tsa Botswana tonight. Boys madume na ke la isa o se ke nka dikgang tsa metshameko. Bagaetso, hurt people will hurt other people. So let's break the cycle of violence. Seek help, even if you were abused many years ago. Do not wait for a volcanic eruption of your emotions. Say no to gender-based violence. It starts with you. How are you? Really, how are you? If this question irritates you, if it sparks a lump in your throat, please get help and talk about it and say no to any form of violence. Nearly 1 in 4 females and 1 in 7 males aged 18 and 24 who have experienced childhood sexual violence have had their first incident happen at 13 or before 30. This could be your story. It could be your husband's story, your children's story, your mother's, even your father's. So open your eyes, open your ears, use your voice. Say no to gender-based violence. Hashtag no excuse. Gender-based violence is an injustice that silences potential and destroys lives. It is not just a personal issue, it's a societal crisis. We must stand together and break the cycle, speak out and support those who suffer. By raising our voices, we create a safer, more equal world for all. Change starts with each one of us. Let's stand together and stop the violence today. Hashtag enough is enough. Wetso ra tswela gape di buisanya rona go pola gore go setse di oura hela tse di sa diseng pele ga kgaisano ya mbontle ya Miss Universe Botswana ya ngwaga ono wa 2025 e tshwara kgaisano e tla be e tshwaretswe kwa Francistown maitse ba ka moso kwa Odensinia Hotel. Makgarijana le some a tla phadisana la koroni ya mbontle le sebaka sa go ebela le hatseleno kwa khaisanong e ya mahatshe e tla tshwarang ka Thailand ngwaga ono iso wele. Re buisana le momogaleng le mookamedi wa Miss Universe Botswana re sa fise kgwa go tlhaloganya ka dipaakanyo tsa ka moso le go utlwa gore makgarebe a malala a laotswe go le kae. Right, so tla ke se sebaka se ke go dibedisa ke go amogela mo Botswana Television. Yes, thank you for having me. Ke a leboga thata. Alright, gongwe hela re simolle ka go tlhaloganya gore go hetogile eng se go le jang mo go tlhopheng a ba ileng gore ke ba le lesome ba ileng gore ba go re emela a kana ba tla ba phadisana mo go tsela ka moso. Ne go fetoga ka utlwa sentle, sorry. Ne ke botsa gore mo go la ka moso le tla be jalo makgarebe a le lesome a phadisana kwa nela tsa tshwetso e ntseng jang kana go tlhopha ba ileng gore ke ba le ba tlhophanne le o tlhopha le bileng a go se pharologanyo le mo nakong e hitileng. Se se gore ke itse thata ke gore Miss Universe e change le ka ha e dira dilo ka teng ya ka for example batho ba ileng gore bana le bana ba khona o tsenela Miss Universe la ha ile gore o ka tswa se molele o ka terela Miss Universe a o kile wa nyalwa kana ha wa tsamelwa sentle mo lenyalong o ka tsenela Miss Universe hela ha o le motho wa mme ka gore re batla go nna a platform e includang Motswana mongwe le mongwe wa mme a le dingwaga tse di fetang 18 le dingwaga ga gona limit go le ha le kana le Botswana ka dingwaga o ka iteka wa tsenela Miss Universe.
so ke sone se se changile yaanong gantsi re lebelela gore botlhale go le kanang-kang a ona le sense of leadership, our charismatic, our confident, our ambitious, a motho o itseng go apara tota, motho e leng gore ga o ira o itseng go tlhopha diaparo sentle wa lebega tota e ba ditsang ba re elegance ga ke tsora ke tlhalose sentle ka Setswana mme se supagalang e le gore se challenge a bomme gore ba kgone mo matshelong a bone go itirela ke kganya go tlhoka confidence research e supa yalo yaanong Miss Universe ke platform e leng gore e fa bomme confidence ya gore ba kgone go itirela whether o botlhale go le kanang-kang kana o experience eng leng the most important thing ke gore o bo tshwere gate ke bona le confidence so ke tsone dilo tse e leng gore ra di lebelela ga re tlhopha motho o ka re emelang yaanong se sengwe se e leng gore Batswana ba seng gore ba se tlhaloganye se e leng gore dinako tse dintsi tlhela ba latlhegile thata mo go sone ke go tlhaloganya loeto la Miss Universe Botswana ke tla ke buelela di-pageant tse dingwe ka gore ga ke itse gore di operata yang so nna ke tla buelela e ke emetseng e ke e trainetsweng so rona hela Batswana ha re simolola loeto la rona la Miss Universe ko tshimologong ra re trainela mongwe le mongwe number 1 gore a kgone go direla setšhaba sa Botswana and then sa bobedi a kgone go direla di-community around the country and then sa boraro gore ena a kgone go itirela sa bo 4 ke gore a ka tla ba tsamaya a go emela Botswana so re tshwanetse gore ba botlhe ba gatang o ba ba competang ba trainwe o ka re ba setse ba fentse so mongwe le mongwe o tseneletseng Miss Universe Botswana a le finalist a le contestant o trainwa as if o setse a winne so that ha nako e tla ya gore a emele Botswana a ba setse a le ready se re se bona se nna siragala nako le nako gantsi ke gore o itlhela batho ba ntse ba re nako e fetile nako e chaile o tlola la ipaakanya leng wa bona so re setse re ba baakantse ba se ba ipaakantse o fenyang ka moso o tla ba le ready go emela Botswana yaanong gongwe ke sa go tsene ganong gone potso e le gore ne ke tlabe ke go botsa gore ba tshwereng kana ke eng se se ba dirang pharologanyo ke dumela gore ba lesome mo go la kamoso ba e leng gore ba tla bo ba phadisanya mme a le mongwe hela o tshwanetse gore a go emela lehatshe la Botswana mo seraleng se e leng gore ke sa mahatshe ke eng se e leng gore se mo dira gore a kgone go nna le gone go phadisana le ba bangwe ba mahatshe a se ke tsone dilo tsene ke di bua tsele gore the most important thing o seng gore a nne le tsone dilo tsene ke di bua tsele yaanong itlhelela gore ba botlhe ba 10 ba na le tsone yaanong obviously ga gona ka e ka nna bone botlhe ka nako e le 1 so e tla nna a le 1 hela mo go bone o ha ile gore o confident go feta o mongwe botlhe ba le confident mme o mongwe a feta o mongwe o confident more kana go feta o mongwe ke ena a tla tsamanga go emela Botswana go sa go Thailand ka November ke ne ke re South Africa because ne re tshwere boot camp ya rona go South Africa international boot camp go South Africa re ra feta go mo BTV re bua ka yone loeto la rona la South Africa gore ra go dirang go South Africa mme le dilo tsa bo exposure to dilo tse di tshwanang le dilo tsa bo diplomacy gore Botswana ba re ka le mahatshe a mangwe dilo tse di tshwanang le bo go emela go nna global brand ambassador ya Botswana bo leadership training ko bo University of Johannesburg ko bo ra kopana le Botswana High Commissioner ko Pretoria Dr. Sanjay Monageng ra bua ka ditsa tsa diplomacy ba kopana le borre ya Ndani Boko ko Johannesburg ba Consul General ba na le ba BIT se re bua ka ne merero ya lehatshe la rona e le beyond mabontle se e leng gore setšhaba se tsone gore se tlhaloganye mo go feteletseng gore go mola ba mme ba ka tswa ba apara meseme ntle ba itshasa di-makeup ba dinala ke kgwebo hela e tsitsibanyang mmele e seng kana ka sepe for lehatshe la Botswana ke se bona go tlhokala gore Batswana ba le bantsi ba support-e dilo tse di tshwana le bo mabontle e seng Miss Universe hela ra itse gore mo nakong ya gompieno ne ke tarata o amile bontlha bongwe jwa potso ne ke tlabeng ke go botsa gore loeto la bone e nne le ntseng jang go ka re tsaya motlhala mo go lone go ipaakanyetsa gore ka moso ba ka phadisana le ba bangwe kana ba go emela lehatshe le ko mahatseng a mangwe le gone gore no le ba kaela go le kae gore ba tle ba nne le a purposeful platform, let me put it that way. Ebile se se kgatlang ke gore go ne go na le maloba a maabane e le gore ba se ba ipanyetsa go robala and then ke ra ba supervisor ke re nya ba tseng ba reng ba en rehearsaling
kore go ne ke ira ka bomo gore ba itse gore international go bereka yang ke tle go tloga ntse re ba train ntse go tela lapisa bana setšhaba tsa Botswana batho ba hase bana ke di adults let's can le in an environment like this one do tse dintseng yana ke professionalism. So in the professional world ga o bitse motho re ke ngwana motho ke moeteledipele re lebile gore o ka nna a leader ka gore tota quality e tona e re lebellang ke ya a leader gore a o ka etela setšhaba pele o ka lebellwa a nna a role model so di-bootcamp tse re designang tse o tlhela gore for example ebile setšhaba sengwe re se retse kgannye re tlhaloganya mathata a lefatshe le e leng gore gape mathata a lefatshe la rona gore one ga le itsewe sentle internationally la ga e le gore re rata Botswana mo e leng gore re ka hela re Botswana wa itsewe Botswana ga itsewe internationally and ga re batla go attracta bone ba bojanala ba di-investora re tshwanetse gore simolole pele ka go itse setšhaba sotlhe le ga se lotlhe ka bophara ka Botswana yaanong gore re kgone go isa molaetsa o ne o ntseng yalo wa Botswana gore reka temane ya rona tla o investe mo Botswana tla o je tourism ya rona re tshwanetse gore rona re create batho ba e leng gore ba bitsa di-global brand ambassador. That's why re create di-boot camps tse e leng gore di aligna le se setšhaba sa rona se lekang go se achieve. For example gompieno go na le bo National Economic Transformation Agenda e leng gore bone ba re nang le bone le bo mabontle bone ba ra ba isa like mabane re le ko bo seza ba rutiwa ka di-special economic zones re kile ra sta go Botswana Investment and Trade Center re kile ra ba isa go bo Makgadi Pens re kile ra adressa full council mo Francis Town re bua le lona ana ile gore ba botlhe ba ke di-face tsa di-districts mo Botswana mongwe le mongwe wa kwa mogati o tsoga gata ka moso ke face ya district nngwe ya e filweng e leng gore e market ba e promoter e le lefelo la bojanala e le lefelo le leng gore ka le latela wa investa go lone and then e ba fiwa le task ya gore ba bue their own diamond story gore wena o temane ya Botswana yang kana what is it that you know ka di temane tsa Botswana so ta go bofelong wena o reka temane ya Botswana o e reke ka gore di-sales tsa rona di go tlase and bone ba e leng gore ba re ba batla go reka ditemane tsa rona ba batla go utlwa ka rona re le Batswana gore temane ke ya rona ba batla go utlwa story sa temane ya rona ka rona Batswana re se kgwara setse ka metsotsonyana hela pele re ka wetsa piseng ya rona gongwe mo metsotsong e mebedi le sephatlo ka re tlhalosetsa gone gore jaaka re garela gore the overall vision ya Miss Universe Botswana gore lo eletsa go ba Botswana mo selong se se kae le itebeletse mo kganyeng ya gore consistently putting Botswana in the top tier at Miss Universe. And ke tla bua ka gore go bofelong ga ngwe ga ke itumele ka ha government a handlang dio tsa bomma bontle ka teng le di components tsa Botswana ka teng ka go di components tsa Botswana ka ha di re lebelang ka teng e se Miss Universe hela tota the beauty pageant space you are as you can see Botswana around the country go na le passion ya la e sengana ka sepe ka Miss Universe anong Botswana e tona ke gore ke eng go tsena la ha le di company tsa di diamond tse di sponsorang di beauty pageants mme bomma bontle ba tsamaisanya le di diamond ka gore ra bua gore go rekisa setšhaba sa go rekisa lefatshe la rona thata ka ditsene ke bua ka tsone seng gore re ramelle thata mo go diriseng bontle ba lefatshe la rona bo e leng culture ya rona di-diamond tsa rona tourism ya rona dio tse ke di-symbol tsa bontle yaanong ra kokota mo di-companying several government departments ga re bone thuso ba ke sa re gore ke mathata otlhe a government a leng gore ga a re retse but ke se ke le kang go se highlight thata gore le government o montšha re kopa hela gore ka gore gata ga gona madi le ipotsa lona gore yaanong re ka dira jang gore madi a diriwe ka gore se re itse gore gata ga gona madi yaanong a se ka tlhoruka kganya gore ga gona madi e nne gore yaanong as a way forward re dira jang Miss Universe Botswana ke platform e offerang more than 1 billion live TV viewers in more than 190 countries and territories around the world. Go ra gore re fa platform ya gore re ka amplify the Botswana brand. Sa bobedi Botswana Miss Universe se gore ke le ra se winner. Ha re tse di chance ra itse gore re dira eng. Ya no consistently ha re kgone go dira tiro ya rona sentle ka gore ga gona di sponsor. Miss Universe ha e boa last year ne go fitile dingwaga di ka nna 10 re seo hela ka gore ga gona di sponsor. Birl ha se le reng ra ambitious e bile re batla go nna high income stars economy by the year 2036 ga re supe that ambition
ambition a Botswana ga se yone sentle ka re ya go ka re ra itlhoboga e be re thrive thata mo dilong tse e leng gore ga di ke tsa re isa go pele so nna proposal ya rona re le ba Miss Universe ke gore a re tseng advantage ya social and strength sa rona gore ke sa lehatshe la rona emane tourism and culture. Re se kgwatla ke se sebaka se ke go lebogele go bo dumalanye go buisanya le rena mo nakong ya gompieno le tla be re ntse le tlhodimetse ka moso gore di tsamaya jang tse e leng gore ke di gaisantse ka moso ke a ke leboga thata so gore re event ya rona ka moso Batswana e simolola ka 5 o'clock gore gore go ska ga gore go ka bo 7 gore go ka 5 ke re carpet and then yone tota ba simolola ka 7 e be fela ka 9:30 so ne re kopa gore le katametse ha dansong ya hotel le tlo bona dinaletsana tsa lona tsa lebopo ha di galalela di dira tiro e tona ya lehatshe e be ka moso re tswa ka mofeng yo e leng gore tla ba go emela wena e seng safi tla ba go emela wena go Thailand e le lano la rona la gore re tle ka kroneo la bobedi so ba re solofetse internationally ba setse ba nguna ka Botswana ba tshogile gore Botswana go ha e tla ile maswe ke se e leng gore la re ka tsana maranyele le tla iponna right so ke a go leboga thank you so much all right so ke ntse ke buisana hano jalo le mokamedi wa Miss Universe Botswana re sa fese kgwa gore tlhalosetsa ka dipaakanyo tse leng gore ke tsa ka moso le go utlwa gore makgarebe a malala a laotse go le kae go emela lehatshe la Botswana kwa Thailand ka kgwedi ele ya November ke a boa ke re kgantsana kwa bosupa Motopi Makaramabedi Road will help bring developments to the two villages.